Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rubavu aho ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yongeye kugonga ibitaro bya Gisenyi. Ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yongeye kugonga ibitaro bya Gisenyi biherereye mu karere ka Rubavu ikomerekera mu bane. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Mutarama 2025 mu murenge wa Gisenyi akagari ka Nengo ho ni mu mudugudu wa Gikarani, yakozwe n'imodoka yari yambaye plaque RAF 698 ZD. Amakuru akaba avuga ko yatewe no kutaringaniza umuvuduko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure mu butumwa bugufi yahaye Bwiza yahamije ko nta muntu wayiburiyemo ubuzima. Ati impanuka yabaye mu masaha ya saa 12 z'igitondo, yakomerekeyemo abanyamaguru babiri na shoferi n'undi muntu yari atwaye. Ni mu gihe Uwineza Francine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi impanuka yabereyemo yahamirije Bwiza ko aba bose bari kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi. Ati bari kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi, ndetse aboneraho gusaba abatwara imodoka kwitwararika bakaringaniza umuvuduko n'abanyamaguru bakarushaho kunyura ahabugenewe. Tumubajije impamvu imodoka z'amakamyo zikinyura ahazwi nko kwa Gacurikiro kandi zarashyiriweho umuhanda wihariye uzwi nka deviation unyura ku murenge wa Rugerero ugakomeza ahazwi nko mu Byahi, yadutangarije ko bikiri gushakirwa umurongo. Mu mpera za 2022 nibwo haherukaga impanuka yagonze ibitaro bya Gisenyi aho imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu yari ipakiye imyembe yambuye ubuzima batatu. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye gukomereza ni inkuru ifite umutwe ugira uti abayoboke ba Ingabire bari kuburana bikomye mugenzi wabo wabavuyemo. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Mutarama 2025 urukiko rukuru mu Rwanda urugereko rwa Kigali rwakomeje kumva imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka Darufu Umurinzi ry'umunyapolitike Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu kwiregura habayeho kwikoma uwitwa Boniface Nzabandora, uyu nawe wemezaga ko yari umuyoboke b'iri shyaka ritaremerwa mu mategeko, niwe shingiro ry'ikirego cyose. Abaregwa bavuga ko Nzabandora ari we wasabye ko bakora amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rurimi rw'Icyongereza, arangije afata amajwi ya bagenzi be ayashyikiriza ubugenzacyaha bisanga mu buroko nk'uko inkuru dukesha VOA ibivuga. Ni mu gihe uyu Nzabandora umutangabuhamya w'umushinjacyaha ntahagaragara mu kirego kirega bagenzi be kwitabira amahugurwa, bavuga ko yari agamije guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Abaregwa bavuga ko muri ayo mahugurwa bakoze uwagambaniye yatanzemo igitekerezo cy'uburyo banyura ku buzunguzayi bagakora imyigaragambyo. Bavuga ko yavuze ko bahita babyumva kuko ubutegetsi bw'u Rwanda bubafata nk'umwanda, bakibaza uburyo mu majwi yatanze ntaho yumvikana atanga iki gitekerezo. Biteganyijwe ko urubanza rukomeza kuri uyu wa gatatu. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uwitwa General Masunzu yatangiye imirimo ku mugaragaro yizeza guhangana na RDF ndetse na Twirwaneho. Lieutenant General Pacifique Masunzu uherutse kugirwa komanda wa zone ya 3 y'ubwirinzi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Mutarama 2025 yatangiye imirimo ye ku mugaragaro nyuma yo guhererekanya ububasha n'uwo yasimbuye mu muhango wabereye Kisangani witabiriwe n'abakomanda bose b'imitwe y'ingenzi. Lieutenant General Masunzu agiye kuyobora zone ya 3 y'igisirikare irimo intara ya Kivu zombi, Maniema kugera kuri Combo. Yageze Ikisangani ku cyumweru tariki ya 5 Mutarama 2025 mbere ya saa 6.
mu ijambo rye General Masunzu yabanje gushimira Imana ihoraho Nyiringabo, akurikizaho Perezida Tshisekedi umugaba w'ikirenga w'ingabo za FARDC n'igipolisi kubwo kuba yaramuhisemo ngo abe komanda wa zone ya gatatu y'ubwirinzi. Yakomeje ashimira uwo yasimbuye ndetse anamwifuriza kuzagira ibihe byiza mu mirimo yindi yimurimo yo kuba komanda w'ikigo cya gisirikare cya Kitona. Umuyobozi mushya wa zone ya gatatu y'ubwirinzi ya FARDC yavuze ko ibyo ashyize imbere ari uguhangana n'ubushotoranyi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko n'abaterabwoba ba ADF mu gice cy'intara ya Ituri Kivu y'Amajyaruguru, ariko natwirwaneho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yifatanyije na M23 ndetse na Red Tabara. Akomeza agira ati dufite ubutumwa butoroshye ariko nanone bushoboka bwo kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage babyo. Yasoje yifuriza bagenzi be n'imiryango yabo umwaka mushya muhira 2025 ngo uzaba umwaka w'amahoro wo kugera kuri byinshi. Naho nsoreje amakuru